Lishonile mbukeli angikuvusela Tindzaba lwimi lweSiswati la ku SABC kule Ndzambama sikwetfulela Dona Bukhoma nati lethamba embili lomuhla. Mengameli Cyril Ramaphosa uwephetha luhambo lwakhe lwaKwaZulu Natal lwemalanga lamabili lelapho abehambele imbizo yekutfutfukiswa kwetigodzi netakhamuti taseMgababa eNingizimu naseThekwini lomuhla. This has never been a shock to me. It was just about when. Umholi we-EFF Julius Malema uthi isinqumo sa-Advocate Dalimbofu sekuya ku-MK asimangalisi. There's a lot of businesses in Komatipoort that has closed their doors. Osomabhizinisi baseKomatipoort eMpumalanga bakhala le-smartphones ngekuvalwa kweliheke lelebombo ngobe balahlekelwa tinsambansamba tetimali. Mengameli Cyril Ramaphosa usonga luhambo lwakhe lwemalanga lamabili esifundeni iKwaZulu Natal ngaphansi kweluhlelo lolubitwa ngeimbizo loluhlose ukutfola kabanti ngetingcinamba lekuhlasele imimango yakuleli. Takhamuti taseMgababa ngaphansi kwamasipala lomkhulu weThekwini tikhala ngekuswelakala kwemandi, imigwaco nelizinga lelisetulu lebugebengu. Takhamuti taseMgababa esifundeni iKwaZulu Natal titshele mengameli ukuthi anophisa lihlelo lekuphakela kwetinsita kule ndzawo. Lithi sekuphela iminyaka solo tikhala ngekwesolakala kwemandi nelizinga lelisetulu lebugebengu. Licele mengameli ukuthi abukele udzaba lekuswelakala kwabonogatsa etikolweni. Akuqashwe ama-security ezikolweni, othisha bayarojwa bayakhuthuzwa. Akuqashwe ama-clerk. Umasipala akehlisa ugesi. Okokuqala namhlanje imbizo lembizo le ongayikhiphanga i-transport abantu abakhubazekile ukuthi babe ne-transport yabo bodwa kodwa masiyovota nihambe nibaqhuba ngamabhala, which is wrong. Mengameli abambisene endvuna yetemaphoyisa senza umchunu baphawule ngelidzaba letikolo netekuphepha kule ndzawo. Siqede ngokuthi kufanele la KZN ukuthi sibhekisise kahle lenkinga esibhekane nayo ye-education neye-health. Nayo uMinister we-Health, uMinister Mtshwaledi uzawuma kancane naye la achaze some of the challenges nokuthi senzani ngale nkinga esibhekane nazo. Sizoke siyibona indaba yasemalukazi iyasihlupha yona kanye nomlazi nje wonke. Kodwa ke kukhona okuzayo. Angeke ngisho manje ukuthi inezayo ngoba imininingwane yakhona sisayikhulume nje no-National Commissioner. Letakhamiti tithi tifuna kubona amaphoyisa ngebunyenti titaladini kulandzela kwenyuka kwetigameko tekungenelwa etindlini nekulahleka kwebantfwana. Ngivuselela lobise Tindzaba SABC. Umholi we-EFF Julius Malema uthi isinqumo sa-Advocate Dalimbofu sekuya ku-MK asimangalisi. Mbofu umemetele kushiya kwakhe kule nhlangano itolo. Uthi i-MK ngiyo inhlangano lengashintsha timpilo tebantfu bakuleli kuyiwe embili. Akhuluma ku-podcast ye-EFF, umholi we-EFF Julius Malema uthi Mbofu kudzala alwela i-EFF ibe mtsibi munye ne-MK. A lot of soul searching. Yeah, I've taken a decision that I will be joining MK. Sewuphelile umshado waDalimbofu ne-EFF ngemva kweminyaka lengetulu kwalelishumi alilunga lalenhlangano. Abeke waba ngusihlalo wayo wavelonke emkhatsini weminyaka wa 2014 kuya ku 2019. Kepha lona beyangumengameli wakhe Julius Malema akumangalisi kuhamba kwakhe. We respect this decision and there's nothing we can do about it. He has been there. I know of the work they've been doing. I know of the work he has been doing and all of that. So this has never been a shock to me. It was just about when is it about to happen. It's going to happen anytime, but we just don't know when. So it eventually happened. I-EFF beyisolo ibona kuhamba kwamalunga ayo aya ku-MK kuswele nhlanu yasungulwa ngokusemthethweni nyakenye. Ngenyanga yengcikuwo lomnyaka losisetulu lona bekalisekela mengameli Floyd Shivambu washiya ku-EFF waya ku-MK waba ngumhleli wavelonke walenhlangano. Kwathi Mzwane Lemanye wayoba ngusoswebhu we-MK eParliamente. Advocate Busisiwe Mkhwebane yena ungumhleli we-MK eMpumalanga. Uya kwaMbofu ku-MK kubonakala kuyimitamu yekusita kusimamisa lenhlangano.
Usenjalo kulindeleke ukuthi iMK memetele babhalane jikelelo wayo lomusha kulandela kwesho kwaDokotela Sifiso Maseko le manje aqale umsebenzi lomusha esibhedlela saseBarakwana. Amabhizinisi alahlekelwa digits temarandi ngenxa yekuvalwa kweliheke lele bombo lelehlukanisa leli nele Mozambique komatiport eMpumalanga. Leleke livalwe ngemuva kwekubikwa kwetibhelu letibedvuke eMozambique. Baphathi baleleke bathi balindze balingani babo bale Mozambique ukuthi batfole tinsita letanele kute kuchubeke khanjiswa kwempahla. Kanzi-ke seliphindze lavulwa kwesikhashana leke lele bombo kulandzela kwethembisana kwalabaphethe imincele kuleli nele Mozambique ukuthi bangetama futhi kucala basebenze. Kukhala libhungane ekomatipoti nasetitolo ngalokunjalo bosomabhizinisi batikhotse emanceba kanzi labanye bangahle badende. There's a lot of businesses in Komatipoort that has closed their doors. We have to make shifts. We can't keep all our staff working. So eventually, if this problem doesn't get solved, there will be losses on our side as well. Bathi kutawuthatha lici kubuyela kwetindvo yesimeni kanzi basenalo lithemba lekwenta inzuzo kulama holiday akhisimosi. Ematekisi ngalokunjalo ayalahlekelwa njengoba yalahlekelwa imali lenyenti ngelilanga. Baphathi beliheke lakuleli bakhulumisane balingani babo baseMozambique kuhlola ukuthi bangavula nobe cha. Kepha ngenxa yekudidapela kwebantu ehekeni laseResano Garcia naku kilometer 4 lapho emaloli nempahla icwaninga khona tikhulu taseMozambique tisamele ukuthola bongcondo bomshina bekusebenta kayena tekhoncandi kude bakhone kusebenta. They are busy trying to get computers, but also to replace the vehicles that have actually been banned, which are very fundamental for their work in as far as customs is concerned. So on that basis, they are actually saying that they are busy trying to ready themselves to be able to allow the port to be reopened. So in this particular juncture, we can indicate that on the South African side, we have no issues. We are fairly ready. Kube nekuhamuka kwesimo kubashayeli bemaloli labapake ku N4. We've been providing hot meals to the people that have been stranded, truck drivers and migrants that have been stranded at the border. Uvalwa kweliheke kuyalimata njengoba lokhu kutawuthikameta umnotfo wakuleli kuletinyanga letitako. Kuchubekela embili ngalolu dzaba simukela umhlati wetepolitiki eMozambique welcome the ACES de Souza Dias. Thank you very much sir and welcome to our program. Good afternoon. Thank you so much. How is the situation right now in Mozambique? Well, the situation for today is very calm if you compare, for example, to yesterday. Yesterday we called the day D because so many people were going to the streets and try to protest the results in Maputo city in particular because the opposite, the leader of the opposition or the candidate of the opposition, Venancio Mondlane, was called the persons, the people to go to the capital to protest. Maybe in their mind, he put 4 million, but the numbers, it's not enough to have that 4 million in the streets. Because we have so many situations, the police are shooting, the people are intimidated, the people, some roads are closed, and we have some persons who are coming from the different province of Mozambique, but in Gaza province, very close to Mozambique, the police give the order to return to their province. So that has created some problems around this whole process. But we have some other the things I can say right now is the number of the injuries. We have one increase by bullet shooted by the police with real bullets. We have more right now than 40 people. We have more than 200 injuries during this process. We have 4 dead confirmations, and the rest I think we can talk in the last days because we are right now we are searching for more information about the other things. How will the closure of the Lebombo border post affect relations between South Africa and Mozambique due to the violence from Mozambique? I think affect most part for the business people or business person
If you compare the relation with Mozambique, I think what's happening in our border in Resano Garcia, it's one problem in particular for Mozambique. It's not, I think we have the other borders. For example, you go to the border from Ponta de Oro, you have free circulation. We don't have any problem on that side. So I think what's happening in the border not affect directly the diplomatic relation with their two countries, but I think created a big impact in the for the businessmen and etc. Anyway, I have one thing it's very important to say. Mozambique for day lost more than 1 billion of meticais with that close of that border in Resano Garcia. So this has created a big impact, negative impact in our economy in particular. I think in the part of South Africa also. Mr. Diaz, thank you so much, sir, for your time. Thank you. Wilkas Diaz lo ngumhlati wetepolitiki eMozambique kanzi bekade sibuka indzaba yekuvalwa kweliheke leMozambique nelele bombe komatipoti lokuthika beta ke nemnotfo wakuleli. Ubekwe njengamengameli weleBotswana ngalokusemthethweni Advocate Duma Bhoko welicembu leUmbrella for Democratic Change. Duma ungumengameli wentsandvo yelinyenti wesitfupha kule lave kanzi uthatha tindzambo nje wephetha umbuso welicembu leBotswana Democratic Party lebese libuse iminyaka lengama-58. Kube ngumcimbi lobe utfokomelwe kakhulu Botswana kubekwa kwaBhoko. Botswana bakumukele kufungiswa kwamengameli lomusha lokubanjwe eGaborone balinze ukuthi avele angene ejokweni alolo menalo. Mr. Bhoko jaka atsayinemo Bhoko bathemba ukuthi isimo sitawuba ngesingcono nensha ikhona ukuthola amathuba langcono. More especially kakhanya ditoko tsa ditiro yana. Ngaphandle enkundleni temidlalo insha kanye namabhizinisi lasakhasa bethemba ukuthi lo hulumende lomusha utawenda ukuthi umnotho ube ngilongcono kude simo sibe nguleso lesingcono kude emabhizinisi. Re soletse gore goromento wa kumpiko ngota re direla botokarele uthi bakulindele nje emabhizinisi ukuthi uhulumende abasite ngetimali letindzawo lapho bangathengisa khona. Ngameli waseBotswana Duma Gideon Bhoko uthi insandvo elinyende eveni lakhe ikuthi umhlaba ubone ukuthi liphetheni. Ufungiswa lokusemthethweni inhloko yemajaji Justice Terence Ranowan njengamengameli wesithupha waseBotswana. Bhoko uthi lokuthi ngomba ukuthi insandvo elinyende isakhona. You, my fellow Botswana, are the true architects of this day. A day that will forever be etched in the annals of our history and the history of Africa and the history of the world. This is Botswana. Benda njena ke Botswana. Asikumukele mbukeli esigabeni sesibili seTindzaba teSiswati. Mawucetha kungena ukhethe kahle sekhona hlala nathi. Litiko letebulungiswa nekutfutfukiswa kwemtsetfosisekelo lisebenzisana neSocial Justice Foundation babe nezivumelwano nenkampani lebuke tikweleti iConsumer Profile Bureau ukuthi batawufaka abatali labangondli bantfwana babo emabhukweni lamnyama baphindze babukane nemacala. Kukhuluma kabanti ngalolidzaba sinendvuna yetebulungiswa nekutfutfukiswa kwemtsetfosisekelo Thembi Simelane. Ndvuna asikubingelele sikwemukele etindzabeni te-SABC ngelwimi leSiswati. Ngiyabonga kakhulu ngibingelele nabalaleli ekhaya. Kafushane nje chazela umbukeli kabanti ngale MOU loyihlikihile. Ngolesihlanu lamhla ka-1 November sihlikite i-memorandum ne-Social Justice Foundation ne-Credit Bureau Association lemele ama-Credit Bureau wonkana eSouth Africa. Sisayina lesivumelano sibheke umlayezo ophuma ku-Statistician General obonisayo ukuthi makhaya la South Africa anakekelwa bomake bodvwana kufika to 68%. Okwesibili kubo bonke labomake iningi labo laba babaphilisana nabo kumbe laba benabantwana nabo ababancedi ngendlela ukuthi umthetho
sele ukuthi bende ngakhona wakhipha ama-order e-maintenance. Sina about 70 to 80% yokudefaulta kakhulukhulu kubobabe labanganakekeli bantwana. Sathi siyabuka masibuka mabanganakekeli ukuthi benani ngale mali labayifulako. Bayahamba bathenga imova bende konke lokunye labakufunako labakuthandzako kepha banganakekeli bantwana. Okwesibili ke njengoba ubonisile ukuthi sokufaka emabhukwini lamnyama ke ngeke sikiyekele lapho ngoba i-court attempt of court really lokuthi sigwebo sesiphumile sikulayela ukuthi wende njani mawungenti njalo you are liable to be arrested as well. Sitobhekana na SARS ke nayo ukuthi akadvonse le mali ngoba inyingi labantwana akhokhelwa ngimnawe nge-tax le ukuthi ingenda lokunye empilweni zama South Africans. Ngifuna asibonge kakhulu isikhathi sakho. Ngithembisi Melane lo indvuna yetekuthuthukiswa kwemthethosisekelo netebulungiswa. Kanti ke sikubutile mbukeli ukuthi uthini umbono wakho ngesinqumo senkantolo lephakeme eFree State sekuphasisa umthetho wekuthi indvodza ingathatha sibongo semfati nayishada. Uphendvule kanje. Mina sidala ngivumelana nje mina nalomthetho. Isintu sitho esifazane naseganile oshintsha isibongo hayo wesilisa sidalo. Mina angivumelani naso nasi isinqumo lesithethwe ukuthi indvodza nayishada itawubitwa ngesibongo sakabomfati. Sine sakhula sathi ukuthi indvodza yanzisa sibongo sakubo. Kusho ukuthi phela uhulumeni uma ishaya lo mthetho onjengalowo kuyomela ukuthi ke awushaye nomthetho ukuthi nabo abesifazane abawalobola amadoda beganeke nawo amadoda. Hayi imhlola impela ke le imhlola phela le lento yaphikisana ngempela ngesintu sizoflathela amadlozi azosiflathela mase kunje hawu. Mina njengami njengomfoko kaMaseko angihambisana nalowo mbono. Lowo mbono ngibone ngazathi mhlawumbe kusamele bephinde beyohlaziye kabusha ngoba phela yimi mina ndodo lobolayo manje ngizothatha isibongo kanjani somuntu wesifazane angeke izilunge leyo nto namadlozi angaxabana nathi. Lona ngumbono wembukeli i-SABC ngeke yethweswe ukuthi iphendvulela ngawo. Nasivakashele emarket etimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Sibusiso Mahlalela livulwa liyavalwa lihekele lebombo. Tithini lo tiphethe kule liphuma embiteni kuligwalagwala FM. Alishone Rebecca sibusele nakumbukela Tindzaba teSiswati khona ke ekhaya njengoba ke soshilo Rebecca takamuva tisike cishe ke sekuvuliwe kusebena kona ke umncele nobe kuvulwe ke ingcenye kude kuvunyelwe labo lokufuna ke bawele babele khona ke emuva eveni laseMozambique kanti ke siphethe kuhlele liphuma embiteni ngifuna ukula kulesifunza ngibambisana nePasoliti kuletempilo kulesifunza namuhla Nikelela ngemtholampilo losezingeni elisetulu kubahlali bakanyamazana ngaphandle kwalo lidolobha laseMbombela. Sinayike umphasi welitiko letempilo kulesifunza kude sitawuva kabanti nganasi isikhungo. Entulu kwaloko inhlangano lemele bafunze etikoleni takule likhosa singeneke phefemula nganati inhlangano letsinza ke bafunze kule lapho kusola khona kusike badla kudla lokunashevu labakusakutola takule live leNingizimu Afrika. Sinayike inhlangano kulihlelo litiphuma embiteni. Angibonge emlingane lisimba lakho imela sondele emnanzi kwembukeli ekhaya. Mbukeli diphela lapho ke janomuhla asipenze sihlangane ngalokutako sikhona isimo selitulo ngemva kwetitolo.